ujya musama programme na isura za hana genda mubura sibyo urazi kwamburije ngo ntutane na cameraman nagenda mubura umunsi wa kabiri acabwira ati uraza mu premid uze ndavuga ati ndagenda naho nyenda mubura sibyo ujya munsi rena ngiye kumpejeje gukora ikibazo niho nacero mbambwa ati nguraza mu gitondo kandi mu gitondo mvuga ati mfise ikibazo iminsi ibiri yose ansibisha ntagenda bati ntibagenda gukora ikibazo rikubanze ngende hama ndagenda ku mugoroba ndaheza gukora cyangwa ati katigeza ndondera ngira yabyihorije yabihevye kuko ndamaze kurambirwa maze kugenda deshuru nkamubura niho rero mu dizitere zibura uko acara telefone z'umugoroba nice biti sawa uri he cyangwa ati ngo bamve ku kazi tujya musikora ku kazi ngo ingorero tore wa mutsi cyangwa ati deshuru ngenda taka kamera ntwayiro umuseka ngenda mutwaye inde bobo tugende tujana wati bobo tugende bobo umwana w'abandi arankundira aca turagenda ko tugenda je naramubona ariko sinzi ukuntu abaza abantu ngo ntaba wabona ari bidatahuritse okay turashika ahantu hajya yarasize kada kantu kajya gasashe shitse ndaraba niho nacisa ngo papuro kandi kariko amaraso avuga ati ngo nawe uzofeje sinabitaho sana ariko nyumera yose numvise nzongorekwa sinamenyereye ibyabaye je gubwo ndi nisanga ni mu bitaro ndimwe abasero haje niho arabuye yes bakunzi ba inyishu media murakomeye meze fresh muri good meze okay je meze neza cyane je ntari Jesus kamero ninga anye imbere ya kamera za inyishu media so ndabakunda cyane niyo mpamvu manza kubidondora kwanza kugira ngo hari benshi banze ariko hayo nabandi batanzi nico gituma manza kuvuga ati ni jewe ntare Jesus kamero rero nkuko mburanga anye nyuma ya kamera hari Bobo Vanchi nawe nyene no amateka muri no miss Imagine bazoyiguhembera nawe ubawe sana so nkuko mbona ngaha anye rero naje kuraba nice kumuramuzi ubu yavuye kwa muganga ubu naje kumugendera hano yashikiye nyene ubu ni hari muramubona ngaha anye mayinywera akaji nibwo buntu akunda ubuntu buguma busosa mu kanwa kuva ahagira ikibazo nice meze neza yani nari no muri mode yo kuvuga ivyo wabonye byarakoze usanze ari ngora atari ntara sivyo kuvuga sajikiro kimwe nabonye gusa nice baramukunda abantu nice baramukunda yana amakomantere bagomba nice yo yapfuye nice uyumva gute ufise abantu bagukunda bagushigikira ntare Bose marika akubwira ati nta muntu yankwa na bose kandi nta ukundwa na bose. Nta muntu yankwa na bose kandi nta ukundwa na bose. Yaje nabicuritse rega upfuye kwemera nabicuritse. Nta muntu yankwa na bose kandi nta muntu akundwa na bose. N'ivyo jambo rishatse gusigura iki? Ntare. Chambe no bwati akunze nyinshi media ndabaramukije kwanza aho muvuga ati aho uri hose. Kabiri ndashimira abantu bavuga ati ndamusapotinze nice. Hari umuntu ashimye kuvuga ndamushimira sana. Ndamushimiye vraiment vuga ati nice yaramfashe mu mugongo ravuga ati nice ndeka ndagushigikire mu ibi bihe umeze nabi. Ego narabonye mu bafansi haravuga ati bavuga amajambo gusa. Ndashimira navuga ati baragiye ku mavi baravuga ati agla nahomba nice. Amererwa neza kandi amasengesho yawe Imana yarayemeye nabamfashije avuga ati uko nice ico dufise reka tumuhe kugira ntiyongereze ave kwa muganga. Nice hari abantu bashaka kumenya ubugwayi bwa nice bwari bumeze gute kwa muganga bamaze ko yaramaze yigihe kirekire kandi bikaba byamufashe uburyo burebure bashobora kwibaza ubugwayi wari ufise ubuntu ahantu bumva babara ukuntu wiyumva wari washikiwe nibiki. Ntare ariko nababwiye ati nje tumuri mwisi ushaka kwitonda cyambere je ndikunda ngenda ngiye gutora umuti ujya mama bobo rangi yarayisi byihode ndanka kwemera ariko kwera nambwa ati ndafise ishaka mbwa ati ko shaka nto nko muti ndamushira ujya mumere niho naje gutuma kaya papa bambwiye ati ngo nawe uzopfejo sinatahuye babwiye sinatahuye babwiye jewe cyangwa babwiye uwundi uko
inyuma yaho renza kwisanga kwa muganga nuzuye amaraso ndabura none hajya wari uryamye mu mazi ntiwitahura uko wari uri kuno wahashitse byagenze gute nice ntare je ndi kwa muganga narabajije ati mwamvanye he bambwiye ati ngo twagutoye mu mazi ndoza mu mazi ndiko nkora iki umva sinanje sinatahuye mu mazi nacitseho gute byagenze gute ariko nza kwisanga nuzuye amaraso ndiko ndababara none aho wuzuye amaraso warisanze kigikomere ku mubiri wiwawe wakomeretse he turahe na hano nakomeretse ntare ariko nk'abantu bakuze baratahura kuko nta gikomere mfise ku mubiri ariko nayo nuzuye amaraso ahantu ntashimye kuvuga wari wuzuye amaraso ahantu udashimye kuvuga neca wari uri mu minsi y'ibihe by'iwawe niho noce nja kwa muganga canke uwo munsi ni wo munsi wa mbere ninjiye mu minsi yanje aho noce kuvuga ati niho noce ninjira ibitaro hariho akantu hariya munsi arumva yari amaraso menshi cyane nyine ariko arava none nice atari mu minsi y'iwawe katari mu ntuzenya kutari wagemura hajya amadati none wafashwe ku nguvu cyane ntare navuga ko nafashe ku nguvu abona narababonye ntabyo nzi bambwiye ngo basanze mu mazi after nisanga kwa muganga sinzi ico no kwishura ko ngo bamfashe ku nguvu sinokumva ico no kwishura urumva wowe warazunguriwe nyene bica wisanguriye mu mazi bica none canke ibyo bintu nyene je simbona ivyo bintu je byo wowe vyaragufashe ntiwari mu misi yawe ntivyagenze gute none urazi ko mu ndere nawe twagiye kuvugana nawe turamubaza we nice yaja gukurikira wewe ngo uje gutora umuti ararahira ararengwa ngo nta n'umunsi n'umwe mwigeze mubonana nta na telefone yiwe ntaki ntare abavuga ati uburozi ku isi bwo babubaho nabyo navuga ati ndemera kandi je urazi ko n'umukobwa avuga ati omanyama ona isi yishima yiyemera ariko musi narumiwe uburozi burahari jo uburozi burahari urazi n'iryo jambo uburozi burahari ushatse kuvuga ko wari warozwe nande none ntare umuntu ugiye gutora umuti sibyo after nsome aho nyene ugiye gutora umuti none wewe mu kugira ugende mwari mwavuganye gute nawe mwayaze gute wavuze wari uryamye ngo uravyuka ngo uragenda none mwayaze gute ku telefone he ntare umunsi wa mbere ujya musama programme na isura zahanahana genda mubura sibyo urazi ko muri ngo ntutari na cameraman nagenda mubura umunsi wa kabiri acabwira ati uraza mu premid uze ndavuga ati ndagenda naho nyenda mubura sibyo ujya munsi rena ngiye kumpejeje gukora ikibazo niho nacero mbambwira ati nguraza mu gitondo kandi mu gitondo mvuga ati mfise ikibazo iminsi ibiri yose ansibisha ntagenda bati sinahibagenda gukora ikibazo rikubanze ngende hama ndagenda ku mugoroba ndaheza gukoresha bwa ati katigeza ndondera ngira yabyihorije yabihevye kuko nanje amaze kurambirwa maze kugenda deshuru nkamubura niho rero mu dizitere zibura uko acara telefone z'umugoroba nice biti sawa uri he cyangwa ati ngo bamve ku kazi ajya musikora ku kazi ngo rero tore wa muti cyangwa ati deshuru ngenda ataka kamera ntwaye rero museka ngenda mutwaye inde bobo tugende tujana wati bobo tugende bobo umwana w'abandi arankundira aca turagenda ko tugenda je naramubona ariko sinzi ukuntu abaza abantu ngo ntaba wabona ari bidatahuritse okay turashika ahantu hajya yarasize kajya kantu gasashe shitse ndaraba niho nacisa ngo papuro kandi kariko amaraso avuga ati ngo nawe uzofeje sinabitaho sana ariko nyumera yose numvise nzongorekwa sinamenyereye ibyabaye je gubyo ndi nisanga ni mu bitaro ndimwe abasero hajye niho arabuye ndumva rero ni birebire ibintu vyawe none gushikiza isaha wiyumva gute ubu wiyumva gute ntari abaganga ntaco batakoze baragerageje naho ego bakoresheje amafaranga menshi yo kuriha ntaco batakoze n'abantu basabye mfasha ubufasha ndabwiye ati ko barafasha baragerageje bagufasha baragerageje icyo bashoboye kandi bashimira cyane
none ubu naho ubona uzotangura gukora akazi ryari none hari ahantu wavuze ko wababara hoho ubu wumva hameze gute harababara canke ma system ntare ajya ikintu bwati akabigotunga nake no sinzi ko notwenga sinzi ko norira abantu barambwiye nahise agenda wipimisha ko utofise inda turaragute barakugwaje basi niko natawa narafashe ku ngufu cyangwa byagenze uko icyo twaneko ndiko usanga abantu rego haravuga ko hari amadayimoni usanga umukobwa yagiye yaciye ahantu nko mu mwonga hari amadayimoni bikamufata ku ngufu razi wagizwe ni dayimoni uvyaye umwana azaza afise amenyo ntabwo bufise imana ibinzinde ntanda notwa kubera ufise ibisusu binini nindere yavuziga abagabo bafise ntare notwenge umbwiye ati wazi musaza nyine ndi kwa muganga ibintu yangira ubwatsi gutanga n'amahero ko byamunaniye musaza bobo cameraman ngibi vyuma ngo ni vya musaza wa NICE ngo ni vyaterura ngo niyatwara inda bizoca bigenda gute atakuwa yonyecho nzoze kuvuga ngo urabona ngo muri inyishu media ngo nibo baguteye inda shabwo namwe ndabaririra ushaka mwoheba ku kazi kanyu si duhebe kazi twege turi inseruka rukambye ahantu vyakomeye nije nseruka numva ko nitwa n'intare sasa ubona atawuhebe kazi sinzi yuko nzogaruka nzi kuzogaruka sasa none bosi wawe tubareba ko nyinshi meje cyangwa abana bazi ikibazo none bosi wawe aramaze kuza kukuraba hajya kwa muganga nico kintu niyumvira ntare akazi nje gukora aka kampuni ngware gutanga amahera kuze niwe yarinze kumubembereza icyo cyambere kuva ngwara mbwo ati ngo ndamubonye ntiyajekundaba nta kibaho no ndiko nkorera nde bahebiyake ni bahebiyake va none bahebiyake nawe kwere kunywa kaji nako kaji nako n'umugwayi ntasomyana ntare umugwayi none arase amushaka mariza tuniye angana nakatoa kipindi kinaisha juni teburo nikuteburo wane kaji isha niuzie wene wonguri asuje kunda sasa mimi nakwera kamera baze abakozi banyishi media ngo bava none NICE bimeze gute frere bari bagukumbuye kukubona nawe ngo ugomba hebakazi bizova narigenzoza cyangwa sinzi sasa rekani nawe uraterura icuma muri no minsi uzoze wateruye icuma aho numeisha waheze naye ibisusu byawe byose kanzi nakutepeta nantepetesha kwe bobo bona NICE atahetse agakanzu karanyaga bore zara NICE none gira akajambo bari abakunzi banyinshi media basi ko kubahumuriza rega ni benshi rega mutima muri mu kirere NICE ari mu gupfa vraiment amasengesho aba yarakoze umeze neza ndashima Imana kandi ndashimira sana abantu bavuga ati baritanze kwa NICE baramfashije thank you so much Imana ibasubirizaho bakuba babarere fans rega akugara baragakumbele sole fans notification notification bobo notification aragukumbuye NICE na sabon ntare bayita sasa unanifukuza kali wewe mwari haraje kubera bamenyere babirukana hano nawe umbonye ngaha sitatoka hapa kama sikuri amupiki kwenu ndumiwe